Kada govorimo o stablecoinima, naravno, ni za jedan ne možemo reći da je 100% siguran. Ali zato za neke stablecoine možemo reći da su po nekim našim kriterijumima najsigurniji, odnosno sigurniji od drugih. Kada govorimo o stablecoinima, većina se govori o tome kako je najsigurniji USDC, kako Tether ima određene probleme. Za Binance također se govori kako tu može biti nekih problema, kako je to isto centralizovan stablecoin od Binance i slično. Ali kada se govori o sigurnosti, uglavnom se napominje da je USDC najsigurniji. A postoji neki coin koji je po nekom mom mišljenju i po mišljenju mnogih ništa manje siguran u odnosu na USDC, a koji se gotovo nigdje i ne spominje. A to je naravno Gemini dolar. Znači, ukoliko tražite siguran stablecoin, naravno da naglasim još jednom, ne postoji 100% sigurnost, ali eto, Gemini dolar možete smatrati sigurnim. Zašto? Pa zato što je Gemini berza koja je regulisana u Americi, registrovana tamo, podleže propisima i kontrolama od financijskog departmenta države New York. Gemini dolar također ima pokriće u dolarima koji se nalaze u američkoj banci, također redovno je regulisan i kontrolisan od strane nadležnih američkih institucija. Kliknete ovdje na Gemini dolar i dole možete vidjeti gdje ga možete kupiti. Ovdje kliknete da vidite širu listu. Evo je znači šira lista. Naravno najbolje da ga kupite i držite na berzi Gemini. Tu imate i kamatu oko 8% na njega, što je dobro. Gemini je inače jedna od najboljih berzi, kripto berzi. Sad, kao što vidite, kad odete na oficijalni sajt Gemini berze, možete se registrovati ukoliko ste iz Hrvatske. Evo ovdje ako listate na dole, vidite da možete se registrovati i ukoliko ste iz Slovenije. Naravno, ukoliko ste iz Srbije, ne možete se registrovati jer Srbiju vode Vulin, Vučić, Dačić, radikali, socijalisti, snage 90-ih, koje su nas i tada vodile u propast i sada nas vode u Aziju među Lukašenka i Kim Jong-una, a ne među civilizovane zemlje. Tako da eto, na mnogim stvarima se vidi koliko se plaća cena što vodimo pogrešnu politiku. Umjesto da smo deo sveta davno, mi jedini držimo sveće belosvjetskim diktatorima. Tako da ukoliko ste slučajno u dijaspori, živite na primjer u Njemačkoj ili nekoj drugoj državi, možete otvoriti akaunt na Gemini berzi i rasporediti vaš stablecoin da određeni procenat držite u Gemini dolaru. I to bi bilo to za ovaj video.